Mobile. Je vais chasser, je suis la classe des petits hommes préparés. Mimi ni Ramazani Bakuba Patrick, kwa scout wananitaka Vano. Je suis le chef scout au district ya Lac Tanganyika. Je suis promis au poste de responsable de la formation dans notre district scout du Lac Tanganyika. Hapa tuko na mafunzo ya baadilte scout. Tuko na mafunzo ya baadilte scout yetu ya district ya Lac Tanganyika, na walikuwa baadilte 25 wenye wanakuja kuanza mafunzo ya mwanzo ya kujua nini uscouti. La question ulizo tunauliza uscouti ni nini, ndio hii mafunzo walianza tokea siku 6 ya hii mwezi na watamalizia leo siku 8. Manake ni mafunzo inakamata siku 3 ya mafunzo mbalimbali yenye walikuwa wakijifunza hapa. Muhimu ni kujifunza kwanza ma principe fondamentaux ya scoutisme, bajue uscouti ni nini, structure namna gani buskuti bunajipanga kuanzia ku niveau ya chini mpaka ku niveau mondial. Pia kujua engagement ya mouvement scout mu communauté ni gani, na ma pratique scout ili tunawafunza, kwa sababu hao wakishamaliza hii mafunzo ni wao wataenda kuishi hizi mafunzo na wavijana wao kwenye magrupe zao tofauti. Sawa, ni mafunzo ilikamata wa scout wote wa district, lakini kila mskuti ana kikundi yake ambao anafanyia ile mapratike scout zetu, na ni hapo hao ndio wataenda wakafanya yule uskuti kwenye makundi yao mbalimbali. Kiwaza watu wengi wanaonaka maevre wa scout tunavalia sare, wanawaza kama tuko wa jeshi. Sisi tuko wa jeshi. Kiskauti ngambo yetu sisi ni kikundi ya mafunzo ya wavijana yenye aiangalie kabila, aiangalie rangi, aiangalie kanisa. Tunapokea vijana wote, wanawake sawa gisi wanaume, kwa kuwapatia mafunzo ya umuhimu wa maisha yao ya kesho. Sababu wajene wanakuja, kila mtu yuko na maafinite zake za kufamie, lakini wakiwa kwa scout wanakuwa kitu kimoja, na tunawapea ile mafunzo. Na ndio maana tunawaambia watu watupatie confiance. Apare ile mabone action wanaona tunafanyaka, tuko na mapratike zingine tunafundishaka wajene ya kuwasaidia dans la vie, ku maisha yao ya kila siku wakishakuwa watu wazima.